Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat selalu sahabat. Hari ini Rabu 19 Maret 2025, tepat hari ke-19 puasa Ramadan. Saya sekarang ngabuburitnya di Gor Tonggang Kulon, melihat anak-anak askot latihan sambil ngabuburit. Kelok. Kerja deh. Wah, ini. Oh, kerja deh. Wah, gelap Pak, woi.
Keur ngabuburit tos lah ngabuburit di Gor Congeyang Kulon sareng grup eta sareng barudak Askot ya, hari ke-19 puasa Ramadan 2025. Tadi gak di video ku urang. Oh, sok korain dulu korain. Tempo pisan beungeutna sia. Gede tah. Poek. Oh, udah poek atuh deh di ditu deh. Tuh kuduna we ka ditu deh kaluar. Ya tos. Terima kasih sahabat Mulia tayangan ini. Ngabuburit di Gor Desa Congeyang Kulon bareng Ipo Askot di hari ke-19 puasa Ramadan. Terima kasih sahabat melihat tayangan ini. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.